Muri Uganda, Minisitiri w'Ubuzima Jane Ruth yatangaje uyu munsi wa gatatu ko icyorezo cya Ebola cyarangiye, bigezweho nyuma y'uko abatuye mu turere twa Kasanda na Mubende bahatirwa kuguma mu rugo mu rwego rwo kudakwirakwiza iki cyorezo. Nyuma y'ibiganiro byahuje Kapiteni Ibrahim Traoré uyoboye Burkina Faso n'uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Christophe Zacharopoulou, yanze ibyo Ubufaransa bushinjwa kwivanga mu gihugu bwakolonije kibasiwe n'abajihadiste. Nyuma y'imyaka itatu, Tunisia ihanganye n'ikibazo cy'amapfa yasize ibigega by'amazi byuma, ubu noneho n'ikiguzi cy'amazi cyongerewe. Ubuyobozi bwavuze ko mu kwezi kwa cyenda haguye 1/5 cy'imvura yari isanzwe igwa. Muri Gambia ho ibihumbi by'abaturage ejo kuwa kabiri bahuriye mu murwa mukuru Banjul mu muhango wo guherekeza mu cyubahiro impirimbanyi ya demokarasi Solo Sandeng wapfiriye muri kasho muri 2016 ahari habaye imyigaragambyo yamagana Perezida Yahya Jammeh. Itsinda ry'abanyeshuri ba kaminuza ya Kabarak muri Kenya bavumbuye uburyo bwo gukoresha ibiryo biribwa cyane muri Kenya birimo ubugari na porridge bifashishije ibyatsi.